한 사람이 뜻을 정하면은요, 그 사람을 통해서 많은 사람이 구원을 받게 됩니다. Нэг хүн сэтгэлдээ шийдэх юм бол тэр хүнээр дамжуулан олон хүмүүс аврагдаж чадна. 노아가 방주를 만들기로 뜻을 정했을 때 가족들이 구원받았습니다. Наваа хөвгч авдрыг барья гэж сэтгэлдээ шийдэх үед гэр бүлийнх нь аврагдсан. 모세가 하나님의 백성과 고난받기로 뜻을 정했을 때 출애굽의 영웅이 됐습니다. Моше Бурхны ард түмэнтэй зовлон амсъя гэж шийдэх үед Израильчүүдийг Египтээс гаргасан баатар болж чадсан. 에스더 한 사람이 죽으면 죽으리다 뜻을 정함으로 이스라엘 민족이 구원을 받았습니다. Естер гэдэг ганц хүн өөхөх ёстой бол өөхий гэж сэтгэлдээ бачийтсан учраас Израильчууд аврагдаж чадсан. 루디아가 자기 집을 개방하고 주님을 섬기기로 뜻을 정했을 때 빌립보에 교회가 생겼습니다. Юда гэдэг хүн гэр орноо дэлгээд ахын дүүсийг угтан авснаас болж авсан учраас Филиппо чуулган болсон байгуулагдсан. 그리스도인 한 사람이 뜻을 정하면요, Тэгэхээр Христэд итгэдэг нэг хүн сэтгэлдээ шийдэх юм бол 가정이 구원받고 교회가 세워지고 한 나라가 복음으로 더 확장되고 하나님의 영광이 나타나게 됩니다. гэр бүл нь аврагдан чуулган босгон байгуулагддаг мөн тэр усаж гисэн сайн мэдээ түгэж илүү бат вөх босгон байгуулагддаг юм. 여러분 지금이라도 뜻을 정하십시오. Хүмүүсээ одоо ч болтгоо сэтгэлдээ шийдээрэй. 뜻을 정하기 위해서 먼저 마음을 정해야 됩니다. Сэтгэлдээ шийдэхин тулд та ихтэй сэтгэлээ бэлдэх хэрэгтэй. 성경을 묵상하면서 하나님의 뜻을 생각하고 Библийг тунгаан бодонгоо Бурхны хүслийг бодох хэрэгтэй. 기도 가운데 한번 마음을 정해보세요. Залбирах явцдаа та сэтгэлдээ нэг шийдэд үзээрэй. 그 정한 마음을 종이에 기록해 보세요. Мөн шийдсэн сэтгэлээ цаасан дээр бичиж буулгаарай. 책상 앞에나 침대 앞에 붙여놓으세요. Ширээнийхээ урд орон дээр тэрийг наагаад тавиарай. 그리고 형제자매들 앞에서 간증을 해보세요. Мөн ахын дүүсээ өмнө гисэн гэрчлэлээ тэрийг яриарай. 그리고 그 기록한 대로 그렇게 한번 살아보세요. Бичсэн үгийнхаа дагуу шийдвэрийнхаа дагуу нэг амьдраад үзээрэй. 분명히 달라질 것입니다. Гарцаагүй та өөрчлөгдөх болно. 뜻을 정하지 못하면요, Хүмүүсээ сэтгэлдээ шийдэж чадахгүй байх юм 항상 бол 마음이 나눠지게 돼 있어요. байнгын сэтгэл дотроо хуваагдаж байдаг юм. 그리스도인은 오로지 한 마음을 갖고 살아야 되는데 마음이 나눠지면 안 됩니다. Уг нь Христэд итгэдэг хүн зөвхөн нэг сэтгэлдээ амьдрч байгаа хэрэгтэй. Энэ сэтгэл нь хуваагдаад иж болохгүй. 두 마음을 품은 사람은 아무것도 못해. Хоёр сэтгэлийг тээж байгаа хүн юу ч хийж чадахгүй. 야고보서 1장 8절에 보면은요, Яаков 1:8-аас харах юм бол 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자다 그랬습니다. 두 마음을 품어서 모든 일에 결정함이 없는 за 사람입니다. хоёр сэтгэлтэй хүн бол ямар зүйл дээр шийдвэр гаргаж чадахгүй гэж гардаг. 하나님은 두 마음을 품은 사람을 미워합니다. Бурхан хоёр сэтгэлийг тээж байгаа хүнийг үзэн яддаг юм. 마음에 정함이 없기 때문에 조금만 어려움이 있어도 전도를 못하는 거예요. Сэтгэлдээ шийдээгүй байгаа учраас жоохон хэцүү юм тохиолдох юм бол сайн мэдээ тарихаа болчдөг. 내가 이 말하면 저 사람이 어떻게 생각할까? Би ингээ хэлчих юм бол энэ хүн юу гэж бодох болоо? 내가 이 말했다가 손해 보면 어떻게 하지? Би ингэж хэлээд хохирчул одоо яана? 내가 이 말했다가 우리 가정에 화평이 깨지면 어떻게 하지? Би энийг хэлчих юм бол манай гэр бүлийн эв нэгдэлтэй байдал хагарчул яана? 다른 마음이 있기 때문에 복음을 전하지 못하는 거예요. Өөр сэтгэл байгаад байгаа учраас энэ сайн мэдээг тарааж чадахгүй байна. 한 가지만 선택하세요. Хүмүүсээ ганцхан зүйлийг сонгоорой. 한 마음은 품으세요. Ганцхан сэтгэлтэй байгаарай. 어떤 마음이요? Тэр ямар сэтгэл бол 내가 정한 마음. таны шийдсэн сэтгэл. 전도해야 되겠다 하면은요, Сайн мэдээ тараах хэрэгтэй гэх юм бол 그것만 생각하세요. ганцхан тэрийг л бодоорой. 좀 어리석게 보일지라도 그것만 생각하세요. Жохон мунхаг мулгуу харагдах ч гэсэн тэрийг л бодоод явж байгаарай. 길을 갈 때도 한 가지만 생각하시고, Замаар явахдаа ч гэсэн нэг л зүйлийг бодож байгаарай. Ямар нэгэн зүйл хийхдээ 성경 말씀 들을 때도, Библийн үгийг сонсохдоо 헌금통에 헌금을 집어넣을 때도, өргөлийн хайрцагт өргөлөө хийхдээ 이것저것 생각하지 마시고 한 가지만 생각하십시오. янз бүрийн битгий бодоорой. ганцхан зүйлийг бодоорой. 뜻을 굳게 정해야 됩니다. Энэ сэтгэлдээ бат шийдэх хэрэгтэй. 내 평생 이 뜻을 위해서 살겠다라고 뜻을 정해야 됩니다. Насан туршдаа би энэ хүслийнхаа төлөө амьдрах болно гэж сэтгэлдээ шийдэх хэрэгтэй. 끝까지 달려가시길 부탁드리겠습니다. Эцэг хүртэл гүгэл явуусаа гэж хүсье.